Il-ħamis filgħaxija il-Prim Ministru Robert Abela inawgura estensjoni ta' fabbrika ta' 12 miljun euro u ħabbar investiment ieħor ta' 9 miljun euro oħra li se joħloq 100 impjieg ġdid. Fil-kumpanija Seifert Systems Ltd fiż-żona industrijali ta' Ħal Far li timmanifattura sistemi li jirregolaw it-temperaturi f'diversi inġenji industrijali, tħabbar kif l-istess kumpanija se tkompli tespandi u tinvesti aktar biex tiddiversifika l-prodott tagħha. B'dan l-aħħar investiment Mħabbar il-kumpanija Ġermaniża li ilha bażata f'Malta għal aktar minn 50 sena se toħloq aktar impjiegi, apart il-140 impjieg ieħor li diġà inħolqu bl-estensjoni tal-fabbrika. Fl-indirizz tiegħu waqt l-inawgurazzjoni tal-espansjoni tal-impjant ta' Seifert, il-Prim Ministru innota kif il-kumpanija saret l-ewwel waħda tax-xorta tagħha li għandha fabbrika f'pajjiżna li taħdem mingħajr ma tniġġes. Dan imur jitfit mal-viżjoni ekonomika tal-Gvern favur is-sostenibilità, hekk kif il-kumpanija anke investit f'tamir state of the art biex jintlaħqu l-ogħla livelli. This company does this not only expanding, but now also venturing into a new line of business, the manufacture of electronics. This new investment will mean that Seifert will diversify its product offering and take this company to the next level. This investment will be over 9 million euro and create further new careers in a new economic sector for Seifert. Il-Prim Ministru innota kif il-kumpanija mhux biss qed tħaddem iżjed nies f'pajjiżna iżda qed tkompli tejjeb il-ħiliet tal-ħaddiema f'setturi tekniċi bħall-inġinerija. Dr. Abela qal li l-Gvern jibqa' konxju ta' sfidi fis-settur tax-xogħol biex ikompli tejjeb il-ħiliet tal-ħaddiema quddiem realtà li aktar intrapriżi qed ifittxu iżjed nies x'impjegaw. The opposition strategy, unfortunately, is to stop assistance on energy prices and does obviously allow electricity prices and fuel prices as well to shoot up. I can here, however, put our business's mind at rest that I will remain steadfast in my belief that we should cushion the prices of energy to ensure the long-term stability of our economy and mitigate against the negative impacts of inflation on our households. Il-kap eżekuttiv u direttur maniġerjali ta' Seifert f'pajjiżna, Michael R. Seifert, spjega kif il-kumpanija qatt mażlet li tkeċċi ħaddiema anki waqt l-akbar sfidi internazzjonali bħall-pandemija. Is-Sur Seifert aċċenna li passi favur operat sostenibbli ma jfissrux biss infieq iżda investiment favur ifrankar ta' riżorsi u flus. We do not only plan for our long-term growth, but are able to prioritize objectives within the organization that traditionally would not form the core of business strategy in most organizations. A strong sense of ethics, a continuous investment in renewable energy and water conservation, development of more energy-efficient products, a drive for more sustainable modes of working is our way of doing business. We have made a significant step towards becoming energy neutral, and we will be a net energy exporter within the next 2 to 3 years. Wara l-inawgurazzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela akkumpanjat mill-Ministru Miljun żar l-impjant ta' Seifert Systems.